Egunon guztioi eta gaurko ezoiko osoko bilkurarekin hasiko gara. Lehenengoko puntuan, deialdiaren premiazko izaera berrestea. Zune mesedez? Bai. Bueno, azaroko osoko bilkurara ekarri genuen kreditu aldaketa bat. Egia da, kreditu aldaketa horretan alegazio batzuk sartu zirela, ez direla ohiko alegazioa, badakizue azkenien badabilela abokatu bat, Oledokue, eta sartu zituen alegazio horiek, eta gainera abokatu hori badakigu dela bosekoa eta badabiltzatela udaletxe guztietan eta erakunde guztietan olako idatziak aurkezten. Zer gertatzen da kasu honetan eta zergaitik urgentzia eta zergaitik ez dugu ulertzen lehen gertatu dana, azkenien hemen diru laguntza bat dau, honen atzien, diru laguntza handia dala eta Durango moduan ezin dugula hori diru laguntza galdu, eta ez dugu ulertzen zelan ezin izan duzue urgentzia ikusi, ze beste erakunde batzuetan hemen onduen mankomunitatean atzo bertan berdina gertatu zen, alderdi guztia bozkatu zuten baietz, hori urgentziazkoa zala, eta ez da ulergarria gaur bildu etortzie eta esatia ez da bela urgentzia horren kontra bozkatzea. Atzo, kasu berdinean eta alegazio berdinekin beste erakunde baten guztiz kontrakoa mantendu zenien. Orduan, egin behar izan dugu, argi dekogu diru hori ez durugula galduko, eta gainera hau da gauza bat Aldundiarekin kontsulta bintzala, kontu hartzailetik eta Aldundiak esan zuela, hau urtea amaitu baino lehen egin behar dela. Orduan argi dago urgentzia eta gero ontxe bertan idazkaritzatik egin da dekreto bat, azaltzen zergaitik bai dau urgentzia hori, ja sinatuta dagoela, eta aukiko duzuela gero dekreto liburuan. Orduan, lehen igual ez dugu azaldu hainbeste, baina horrek alegazioa jartzeko epie 26an amaitu zen, egon ginen begiratzen aurreko osoko bilkuran eramateko, baina ezinezkoa zen, 26an naiz eta haren alegazioa lehen hau heldu zala, heldu zan abenduaren hasieran, baina ondino epea amaitu barik zegoen. Orduan, epea amaitu da 26an eta lehenengo eguna egin alzala gaur zan. Orduan, erantzunkizunez jo dugu eta horregaitik da gaurko urgentzia eta garrantzia hau egiteko. Eskerrik asko. Urgentzia salduta, bozkatu egin behar dugu. Aldeko botoak mesedez? EAJ, Alderri Sozialista eta Alderri Popularra. Kontrako botoak EH Bildu eta Herriaren Eskubidea. Alde irtetzen da, beraz onartuta gelditzen da urgentzia eta bigarren puntura pasatzen gara, aurkeztutako alegazioa izapidetzeko, ez onartzeko proposamena eta hala badagokio kreditu gehigarri modalitatean 14.2025 MF kreditua behin betiko onartzea. Azalpena Josune mesedez. Bai, kasu honetan dokumentazioa dekozue berriro teknikak egin dauen txostena eta hor azaltzen da zelan abokatu honek ez deko zuzeneko interesarik eta ez zuzeneko interesik azkenien ez dau azaltzen bere idatzietan zelako harremana dekon Durangorekin edo ze interesik dekon Durango nolauko aurkezpenak egiteko. Eta beste aldetik txostena berriro azaltzen dau zelan ez da mugitzen fede honen bidean, ze azkenien argi dago, nahi dauena bakarrik dala udaletxe guztiak atzeratzea, ez gara gu bakarrik Durangon, baizik eta erakunde Bizkaiko Gipuzkoako erakunde askotan, eta orduan guk jasan egin dugu, badakigu jarraituko dugula hau jasatzen, eta hau da tokatzen dana momentu honetan, azkenien dana egin beharko dugula holan, berriro osoko bilkurara ekarri eta proposamena egin inadmititzeko. Eskerrik asko azalpenagatik, norbaitek hitza hartu nahi dau? Aurrera. Egunon. En primer lugar, recordar que el primer punto, como punto del orden del día, creo que también tenemos derecho
a turno de palabra, algo que no se ha respetado. Entonces utilizaré este turno de palabra para decir lo que iba a decir en ese momento, que es que primero la convocatoria extraordinaria urgente nos llega ayer a las 4:10 de la tarde, ni 20 horas para revisar la documentación, poder trabajarla o plantearla. Además, al igual que esta segunda convocatoria, nos llega sin algo que es obligatorio según la Ley de Bases de Régimen Local, que es la justificación de la urgencia. Entonces, la primera noticia que hemos tenido es la explicación que se ha dado hoy aquí en este pleno sobre el motivo de la urgencia, algo que debía acompañar a la convocatoria, que no lo ha hecho en ninguna de las dos ocasiones, y el motivo por el cual nuestro voto ha sido en contra de esta urgencia. En cuanto al tema que nos trae aquí, que es el tema del derribo del antiguo edificio de Correos, ya hemos dicho varias veces que estamos en contra de gastar la millonada que se va a gastar, el dinero que se va a perder para tirar un edificio que es completamente útil, que solo habría que adecuarlo a la normativa para poder recuperarlo para el uso de la ciudadanía. Ya dijimos en su momento que se pierden al menos 4 millones de euros. Y por este motivo, de hecho, desde Herriaren Eskubidea Independientes hemos hecho una enmienda a los presupuestos para no tirar este edificio y hacer una casa un centro cívico para el casco viejo en el antiguo edificio de Correos, que era uno de los usos que se le pretendía dar a este edificio y que creemos que es además necesario tener espacios habilitados para los servicios públicos en Durango en todos y cada uno de los barrios. Por lo tanto, estamos obviamente completamente en contra de este derribo del edificio Correos. No es lo que se vota hoy, se vota la inadmisión de la alegación y frente a esta inadmisión nos abstendremos. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Bildu. Bai, bueno, argitxarren bakarrik. Gu ez gauze abokatu honen alde, eta ez dugu zurituko egiten ari den eskaera hauek edo emendakinak hauek edo alegazio hauek. Beraz, baiezko bozka emango dugu inadmisioaren txostenari. Baina alde bestetik esan behar dugu, konparatzea AESen diru laguntzak edo Correos botatzeko diru laguntza bat nun duela urte bat edo gutxi gora bera. 1,5 milioi diru laguntza bat atzera botatu alzan eta atzera botatu zuten eta oin 74.000 euro ezin da atzera bota. 1,5 milioi bai, baina 74.000 euro ez. Uste dugu ezin da konparatu. Zuek kudeatzen duzue nahi duzun bezala, baina hemen ikusten da zuen kudeaketa, besterik ez. Eskerrik asko, Eskoto Anderea. Lehenengo eta behin Herriaren Eskubideko bozeramaileari zu badakizu abisatuta zeudetela, ze abisatu zen bozeramailetik hau konbokatoria heldu baino lehen, eta abisatu zen gaur egongo zala osoko bilkura bat. Orduan, jartzen duzun aitzakia atxor arte ez duzula eduki, eta gainera dokumentazioa aztertzea, hauek txostenak berdinak izango dira, ze abokatuak egiten dauen alegazioak berdin-berdinak dira, kasu guztietan, eta hemendik aurrera jasoko duzue txosten berdina. Aldatuta nun sartu den alegazioa, baina ez dakitzen bat ordu sartu behar duzun, hau ikasten ez eukitzeko denborarik atzotik gaurko. Baina hala ere, zuk esan duzu konbokatorian ez dugula jarri, ez dugula finkatu urgentzia zergaitik den, baina oin jaso duzu dekreto bat, horbait dagoela finkatuta, eta hala ere kontran bozkatu duzu berdin-berdin. Orduan, ez dakit berriro aitzaki bat da esatia, ez da gaula urgentzia hori finkatuta, eta gero jasotzen duzunean berdina bozkatzen duzu. Eta Euskal Herria Bilduri erantzuten gauzi ez da zein zen fondua. Zu badakizu mankomunikatean kontran bozkatu zuela EAJ hori AES-eri.
Eta hala ere, jaso denien hau abokatu honetatik, ez dala pertsona bat dagoela begiratzen ez da mankomunitatearen alde, ez da Durangoren alde. Hala ere, aldatu egin zen bozka ez egiteko aurrera horrekin. Orduan, berdin da AESak edo Correos edo zer dan, gauzie da zuek babestu induzuela, bostek jarritako alegazio bat eta babestu induzue berriro errepikatzea bigarren osoko bilkura bat, eta honek, badeko kostu bat, azkenien berdin dala. Berdin da, goizien, igual, grazia emoten dau, horlan, pertsona bat gaizorik dalako eta ezin izan dalako etorri kontra moskatzea. Baina, bueno, hemen gauz, atarako dugu, eta hori bada, zuen jarrera politikoa, aurrera, hori da eskua luzatzea eta gurekin nahi izatea lan egitea. Holako gauzekin ez da ikusten benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren txanda erabili nahi da. Bai? Bueno, en primer lugar, cuando tanto se ha quejado el PNV de los tiempos para poder analizar las cosas, cuando se le daba incluso 2 o 3 semanas, que también se quejaban de que había que dar más y más tiempo, repito, ayer a las 4:10 de la tarde nos llegó la convocatoria con la documentación, que no habíamos tenido acceso hasta ahora a esa documentación, para una convocatoria hoy a las 9 de la mañana. Creo que la comparativa es más que clara. Donde decían Diego, dicen Diego, otra vez, una vez más, esta legislatura, y vuelven a hacer todo aquello que criticaban hace no tanto tiempo. El tiempo que necesitemos, pues bueno, para eso hay unos tiempos ya establecidos por ley y un reglamento que se tiene que cumplir. En cuanto a la justificación, enviar una justificación diciendo que debido a que se ha votado en contra vamos a volver a convocar, eso no es una justificación, eso es una pataleta. La justificación es el motivo real que en este pleno ahora sí se ha dado al comienzo, que es el tema de que perdían una subvención para un proyecto que es únicamente de este equipo de gobierno. Por lo tanto, nos reiteramos, si hacemos las cosas de cualquier manera, tarde y mal, como ya viene siendo habitual esta legislatura, pues seguirán teniendo nuestro voto en contra. Independientemente de eso, el proyecto, vuelvo a decir, que no lo compartimos. De hecho, ya lo he dicho, hemos metido una enmienda para que se rehaga ese edificio, se reutilice para el uso de la ciudadanía y no se pierda patrimonio, que tanto decía el PNV la pasada legislatura, que perdíamos patrimonio donde no se perdía, y ahora que sí que se pierde porque tiran edificios, no les cuesta nada votar a favor de perder este patrimonio. Volvemos a ratificar que no es nuestra política es la de trabajar con lo que tenemos para dar servicios públicos a la ciudadanía y no destruir lo que ya tenemos para construir y gastar más dinero en cemento a base de lo que hemos dicho muchas veces, de subir impuestos. Solo hay que ver que en los últimos años las y los durangueses pagamos 1,8 millones más en impuestos de lo que pagábamos la pasada legislatura. Entonces, pues nuevamente se vuelve a ver cuál es el modelo de este equipo de gobierno, que es destruir y subir impuestos, y por lo tanto no estamos de acuerdo. Obviamente no es lo que se vota hoy, pero vamos a dejarlo claro que no son ni las formas ni los fondos que defendemos desde Herriaren Eskubidea Independientes. Eskerrik asko, sozialistak ez, bildu ez, bozkatzera pasatuko gara. Aldeko botoak mesedez, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta EH Bildu aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, Herriaren Eskubidea abstenitu egiten da, onartuta gelditzen da beraz. Eskerrik asko eta ondo bukatu urtea. Agur.